Okuyanja y'abantu nibo batangirire Bishop w'obureberezi bwa South Ankole Right Reverend Nathan Ahimbisibwe ahari Nyakabare Mwongyera obwabiragire kubatiza kanisa yabo. Bishop Nathan kwashiraho kaniseji abire hekijuma cy'ekifenensi nkakamanyisoko kubahabura ngo babyare bijuma ahabwa amagara marungi. Fene emiyembe amapera nebijuma byona iyo kurya baretero kugira amagara marungi. Mweno kandi berebwira bagambire fene ngo inekirisa cyangwa munonga. Mweno nabyara fene. Mweno kandi mu mugende mbyare zanyu. Mbyare zanyu umbabanja byanyu mbyare byanyu myanya yekarisa myanya y'amashomero nimwe kandi turya amagara gabemanuje. Bwanyuma yo kubatiza kanisa Bishop yakwire kaniseji ombutongore kandi akozereho mukoro obwo kutahenta amazaro hanga ezurkwingana 37 mikono nkakamanyisoko kubahisya hihi na Ruhanga. Ayi mukama ina mwana wogu ingoza suga mwiguru. Ayi mukama ina mwana wogu ingoza suga mwiguru. Ayi mukama ina mwana wogu ingoza suga mwiguru. Aba abashabiro kweza hekaru ya Ruhanga obwe barukwongyera Kwekwatsa Ruhanga. Abakristayo bareberwe no kushemererwa kandi bagizire ngo bwa hati obuhereza bwe kanisa bwabahika hihi. Nyakabare bageta nyakaba sertifitazi nyakabare kandi batizizi neryo kandi izina batwiniho nibare batakanise ryagigura ryahebwa mwamtwa muhabwa kadidi biso ngo bataka batizize kanisa twastambura amayizi ningwa kushika bwongera nkita abashomu banyakabare ngo kugira ngo batize kanisa ndoguma tufunemu cyo kugira ngo muhana nugo gwahi kandi tuguma ntayisa Bishop. Nubagirango babire nubateganisibwa obwe kaniseje bire takashoriyirwe kandi ngo bwa hati bayetongora. Bamwe myakena mburire kigambo cha Ruhanga abantu bajunwa bashemererwa bakorana mani twasharamu kweta Bishop ngo yaje batize kandi rizobe biri kumena na yacu tukora yaje batiza ngeno ni imporashe merigwe munonga. Ekanisa bwa hate ino bugabe bwo kubatiza abana ekagaita bashwerine hamwe no kwirira amakuru agagasha kwa Hweza Wilfred.